Sasvim je normalno da se sve jedan YouTuber oglasio povodom streamova iShow Speeda na Balkanu. Prosto je nemoguće izbjeći tu temu ovih dana, jer sve jedan gledalac postavlja pitanje vezano za te događaje. Tako je i Muki došao na red da da svoje mišljenje. Vrlo dobro znamo da je Muki dobar Nunijev prijatelj, te je vjerovatno zbog toga izbjegavao da priča na ovu temu, ali ipak se oglasio povodom nekih stvari. Vidim da su ljudi mnogo razočarani, da su očekivali mnogo to drugačije, mnogo bolje. Vidio sam i komentare, vidio sam sve. Svi bi mi voljeli ono da je naša država najljepše predstavljena, jer smo mi, pogotovo mi na Balkanu, malo kompetitiv. I mislim da ćemo uvijek biti malo kompetitiv, da smo mi najjači. Jesmo mi, svi smo mi zajedno na Balkanu, ali daj da smo mi najjači. Daj da smo mi najjača država. Općenito, mislim da sam Speed nije previše uživo na Balkanu općenito. Primijeti se da je na neki način Muki okolišao, priča o nekim osnovnim stvarima što u potpunosti razumijem, jer je to najbolji način za odgovoriti na sva pitanja, a opet na drugoj strani zaštititi svog prijatelja od hejta. Također je dodao nekoliko stvari sa kojim se ja u potpunosti slažem, tako da čujemo šta je to u pitanju. Problem je isto ko što je neko napisao kod Speeda, što je sve ove ljude angažovao u zadnji čas i malo je jebeno napraviti nešto strašno u zadnji čas, ali ne znam, ima tu mnogo problema, ja ne bi sad o tome da pričam, mi smo na kraju, ja šta sam sve pročito danas, brate moj, ja sam opet zaključio da smo mi, brate moj, govna. Stvarno je teško odraditi stream kada morate sve osmisliti u zadnji moment. Dodatno na to, kada vam stotine djece pravi probleme i ruše planove, onda je to vrlo teško izvodivo. Zbog toga smatram da ne treba za svaku sitnicu hejtati Nunija, nego samo uputiti kritike za situacije u kojima je zasigurno mogao bolje postupiti. Mukijeva kratka rečenica o našem mentalitetu najbolje pojašnjava cijelu situaciju. Jednostavno smo govna. Našu djecu i omladinu razumijem zbog toga što su došli da upoznaju nekoga koga prati na internetu, ali ponašati se kao najveći majmuni bez ikakvog poštovanja je dno dna. Nije zakazao samo Nuni, jednostavno smo zakazali svi kao nacija.